Belakhe koktuma kotor kasa ifeka tangsalo Tripura People Front eba TPF ni bwkhak Agartala Press Club o kokthum panda khlaijaka o pandago Tripura People Front eba TPF ni ojama juk bromgonangjak patal kaina jamatia saka TPF eba Tripura People Front age NGO chimi tongmani tabok NGO bai simi dofani samang khaigi maya kebeng rok phaigo political buhaino samang khaina nango hani bangi tabok politically kaisa bodol ni mung diklarikha gatal bodol ni mangkha TPSP Tripura People Socialist Party tabok o party gatal songsama bai sungmung kasajak tamani bangi gatal party khlaina nangkha haike TPF ni kaini gaitham branch khlaiga naikha nei wama sungmung ta kasalai tongo tabok lukuroni sungmung BJP go tongoide TPF ni eba Tripura People Socialist Party ni samang khlainai eba BJP bai alada khene khlainai sungjak thanigo saka bromgonangjak patal kaina jamatia BJP ni saklongo tongoino o samang khlaijaknai Tripura People Socialist Party ni naharmung ageni TPF ni naharmung no tongnai tei politically bu haino tabok samang khlaijak sinai hini sakha ADC hafangrango sakri kutano tegi rang chalaimani eba corruption ni kokasamani mohairono aigebu support khaya tabu support khaya corruption ni against no basagai tonai jefrono Tripura People Front eba TPSP ni bodol hini sakha Tripura no zero corruption sananai thinango hini sakha bromgonangjak patakina jamatia nirok khnai naidi boni kok samani kokrokno TPF by Koboksa kaisa program panda press club 3 September di time was press no nita ini press meet ni murda kokuha Tripura People's Front TPF asaimani 10 বছর ka sukha 10 বছর ইয়ার পালকা 2024 30 জুন আছে মানে ও Agartala press club না আছে তিনি Agartala press club no o TPF full boni kaisa political platform তিনি declare kare asa dina sang NGO samkhai ya NGO to kifana why so sang politically kono jaga was involve kha ega tawa NGO to kutiba BJP o full sang BJP ni political party sang involve kha kya basang তিনি political party tam ne bangai sang ma khai tang thang sang to TPF kaisa NGO ni si full kaisa sini organization ni si sang BJP o join khai because BJP o join khai to ka kaisa NGO ke একটা political platform o kaisa political platform na political to political engkana abo tesa strongly and nicely samung khaitho because kaisa NGO si kaisa political platform o ka NGO by political platform kisa samung joto jaga o activities kisi sa khaitho gyang thang politically activities sa political movement abne bagai politically movement by politically activities of full streamly samung khane ni bagai NGO ni sentini political platform bo masnam tha enggak sudah political platform sini senam haya TPF ni tinta part lagi sentini ni sini samtang jaknai ai ke NGO kaisa part to NGO ni logo logo te duita part phai ha political te entrepreneurship te poverty abani ingi bo samkhai jaknai NGO TPF political party jini katal declare khai jakbani political ni beisong khang ke Tripura People's Socialist Party TPSP abani platform ke politically sini activities nai te je kono scheme industry manufacture ni samgo o part kaisa samung khainai abono khangke sang Tripura People's Farmer Organization abake entrepreneurship te cooperative ni ingai boro samung khainai ai lagi sini tinta part ekই ভাবে samung chole nai tei jotono koide tini sang Tripura People's Front tini politically full platform ok lagi Tripura People's Socialist Party ni ingai joto same ideology same naharmang vision sini Tripura ho kabang manchalik party dunai nugo of platform o joto lagi palbaksa ke Tripura hano politically socially joto side economically joto dini zero tolerate corruption te ha te jofano kusung te kra khayani samung khaiteni go jotolo faidi hene ko pognar tini o total platform roof diga kabama borok confuse mang TPF age bo political party samung khaile waisa political waisa NGO TPF NGO to tine waisa political activities so independent no mar kya ba tabo sang
fully abno political platform mo sun divert khaika abni bagini tini o press meet ajago sini sini main central body आगे sini TPF ni central body tini ke political central body phaiga te sini NGO to jo body tong central body division body primary body jo to tong advisory board same thing tini political go sini obje kena jo to body ni sing ready khaine tini over declaration katal ma khang busung tini or ni go active mankha jeta sini TPF go borok active samungtan ya kana tamo politically go active samungtan rong katal sini young generation young star go agui fekha ika aro ni bisingo president mankha Raghuveer Jabatia political platform mo Amitabh Debbarma go vice president Anando Goloi vice president Sunanta Kumar Jabatia vice president Pintu Debbarma general secretary Joyanto Jabatia jeta popular name joton shini da Joyanto go general secretary Bires Debbarma sini Jubo Morcha ni vice president tongai sini political platform mo tabo general secretary Adam Rairiang AGS Rukesh Debbarma AGS Ananto Jabatia AGS Boloram Riang organizing secretary Sanjit Kumar Jabatia assistant general secretary Abel Tripura assistant organizing secretary Pramila Shaki Jabatia assistant organizing secretary the finance treasurer tongo Protipot Congress Molendra Debbarma the office secretary tongo SP Krishna Manik Jabatia the main se sini wings there Tripura People's Socialist Party is a main wings jeta sang TPF NGO to promotion jo to wings tongo student wings youth wings agriculture wings farmer wings business wings employee wings jo to no to ठीक आ wings bahaina NGO tongai tini political platform mo sini jo to fill up lai sini committee khani sin khai eka ar jaga wo youth to tongo youth inserts khang khang ke youth jo to body to central body division body primary body ar ni bisi youth ni inserts youth to mai nei khang ke bhavesh Jabatia Guru women's inserts khang ke Mamata Debbarma student ni leader student inserts khang ke Simon Tripura te business no nai nei business inserts khang ke Prameshwar Debbarma te guru cultural activities so nai nei khang ke sini popular jeta singer name and fame Narayan Shaki Jabatia te agriculture te farmer ni inserts khang ke Amrit Sadan Jabatia abo haik lagi sini jo to je wings ni main leader boro bahine central executive member khopjak nai oboni loge wo sini central advisor board sini central advisor board borok sing 12 jona chairman narkha ar ni bisingo Ranjit Jabatia Birendra Kishore Jabatia Shukram Debbarma Basta Kumar Jabatia Triguram Binod Bihari Debbarma Kalijoy Riang Jibon Kumar Subhas Debbarma Bikram Mani Grupini Shashindra Debbarma Narjit Debbarma maike 12 jona advisory board chairman hambai jotono oboni bangini tini oraliwasang kaisa pandani bisingti saklai jaka not already BJP by এক খান্তাকে সামখাই দङ दा कतालजिम पलिटिकल जे तिनी सागलामा परे अब कोन टेबिं मुंडा बा कोन इसिलाम मुंडा दंलायनो नाइदि TPF NGO तुतै political activities खाइदो गताला political तो से political activities खाइने हांके तेबे speed तेबे smooth तेबे strong ngani bagi से उन खाइदो चिन्तानि मुसा केबिं मुखरि जरि केबिं मा तंके केबिं मुंजे तंजाने आबर नुनो साख्लाया चिन्तानि मुसा केबिं ते कैसा का दूजा खातिर पाव दाबो रीजनल पार्टी तंगरा के हास खाने के ते हासते पदल गा हाकर खाने अब हाइके साननाय माने नम पॉलिटिकल पार्टी ने मेन डिमांड के तम TPF आगे बसागर अति प्रहा पॉलिटिकल राइट्स सोशल इकोनॉमिक राइट्स आबरनो सं पिलानि सिमिनो आबरनो नहारैनो सं आसायनो तेइसनि पॉलिटिकल लैंड सोशल इकोनॉमिक जत राइट्स नि बागै politically feel or politically tamanai move they politically challenging khane ni bagani political form khaijan they abono they be speed they be strong khane ni bagani tini abo khaijan no corruption zero tolerance corruption tabo sang no tong state edisigo sini borok do khani hampai ni dum tei koto podre porchen tam hosnai sakri ko na lagi ni nai tam scheme tong nai kyaba aro jaga hamari busuk khai ते सेंट्रल थानी संग बस प्रपोजल कहम तो बोई तो गुमान तम कॉक साइमान जेता तो माने आपने सरण से
srai utilize khai manya as a whole state ni je hamari jeta sing mana tongmani nana tongmani abno sing sini political platform sing exercise khai mani ba na mani sing lukya aborokno bokha afsus nangai se o samno ma singgu tamni kage sini borok ti prahani borok ro sat bai thang basamanani sat bai thang bokrok ti samanani phan tabok boi groi abni bagine government ni kabang bai scheme central scheme state scheme khoro busuk sika khoro busuk namaka abni bagine sing sat bai thang ragui basakesi dofate hano jotono sing ragui basamane bai thang ragui basanani bagi শুধু নিজের পকেট দং মানস বই যত জায়গা করাপশনই নকর হামিয়া ফাইতো এডিসি যত করাপশনই নকর হাইয়া ফাইতো স্টেটও বাহাইনে পদে পদ কক কাসাগে আমদি হাইর সিনি কক কাসাগै সিমিনে जों मुनि कथबंलाय दङ पियाबा दफानि हामारि बा दफानि सामुगो जों बस लाग्लाय मानखा आबना दै बक्रा काहाम कायगै पॉलिटिकल जों निजेनि राइट्स लानानै बागैनि पॉलिटिकल एक्टिविटीज दै खायजानि बागैनि दिनै मामफ्ले जे बुसना सालनु जमाना जे करप्शन एगेंस्ट नाम खरां किसा दगने आगे बस निसाल ताव दिसा ओलो दिसा नाय नॉट ओनली करप्शन जे जागावा जे कुनु समयगोनो साया सामु खायजा गाफ्रोनो दिसागो एनी टाइम जेप्रो करप्शन नखा जदि के बन्ने गानो संखे आफ्रो साजाकनाय नो करप्शन नो जीरो टॉलरेंस करप्शन नो के सपोर्ट खाया आंखले तम सपोर्ट खायबा आंतेबो करप्शन नि एगेंस्ट केबो पार्टी थन केबो सरकार थन केबो व्यक्ति थन किंतु तिनी जों नुखा आसा कष्ट लागि जों एडिसि तय फैखा एडिसि एग्जाम कैसे प्रेजेंट जों ठीक लाय दालाय मानिया कैसे जोंनि डिपार्टमेन्ट जों ठीक कैसे सोलिलाय मानिया आगे जे बुलसि साइदो ओमफ्राय आसा कमी को आसा खामती को आसा कमजोरी को ओमफ्राय सिनि सरकार जेता रोमानि आबनो से जों ठीक इमप्लिमेंट खायमिया साइ जाना हाकजानि को जों जे रोमानि आबनि बादि सांगिसि मानानाय को हाय साक्सिनि नाहारमों जागाव जों सबिमाया हियाबा जों जे रोजाक माने आबनो सासे जों युटिलाइज खायजानि माइया को खायजानि रोंलाया को खायजानि सुबिया आबनि बागैनो एनजीओ दंगो आबनो जों एक्सरसाइज खायजाया आबनि बागै जों बीजेपी ओ दंगो तिनि जराते जों बीजेपी दंगोनो पॉलिटिकल मूवमेंट पॉलिटिकली जोंनि राइट्स नो जों सामु खायजानि बागै आबो डिक्लेयार प्लेटफर्म का माखा जे दाबो कानफाय दङ याला बिदिनो पार्टी थानसाखै कानफाय दङमोन दाबो जे नंनि अज केताल पार्टी खाजामोन यागोल नर बीजेपी गोदाल फिनाय ना नंनि फ्रीडम नि बागै दङ आलका के चालनाय पार्टी न तिनि जराते जों बीजेपी दङ बीजेपी नि बिसिङाव दङ टीपीएफ सामखाय दङ दाबो बीजेपी नि बिसिङाव दङ टीपीएफ एनजीओ पॉलिटिकल प्लेटफर्म समान कांगा अवश्य बो बीजेपी नि आन्दार दङ ने दाबो सामखाय दंनाय যদি ফিউচারা বিজেপি রাবণ গছিনা ওই নাম কাগি ফুনরখা মানে নং বাই ফুন আবো বিজেপি নি মেটার কে মোস্ট ওয়েলকাম যে প্রেসিডেন্ট না গাবো মোস্ট ওয়েলকাম তামনি খান কে সিম্পল एग्जांपल তিনি তীব্রমতা তংতত বিজেপি নি টিকেট এমপি নাই তো মিনিস্টার নাই তো তীব্রমতা কে সবাই গই বিজেপি হেদে ফাইকাবা ফায়ারলে আরো কে কোয়েশ্চন খালি করিলে टीपीएफ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो वो बीजेपी ने सामखाने हम जाके तम क्वेश्चन राइस नाय सब खाने खेगरा तो जड़ी के खायरा के खाइ दी मुसलमान